Catching si women knockout football tournament kang pupon. Lakha krisi langfer constituency kang. Ulong komaji pathu aklamalong catching si women knockout football tournament ke pathu pon. Labangso women football tournament ke pathu kibi pon kacepatir pi pon lake. Sangpi rodna rohang pi alang liki international SBKF Dubai along stame. Catching si mate gold medalist kacapalong don abang pi iglo. Lapen bangso women football tournament ke pathu kibi pon along president sangpi. Dimensi pialang list dame cerap cito don iglo. Bangso catching si women knockout football tournament kibi catching si arni mate kang pupon along ke pathu pon tim amen lake FC Rongbin West Caribbean long dongka mukam lapen oveching to FC Kongjo thoi atomang bongsi ke pathu chedan pon lo bangso ke pathu pon along FC Rongbin atum ke thega jog gol free si oveching to FC Kongjo thoi atoma pan parem pon si FC Rongbin atum chepai pon lo bangso catching si women knockout football tournament ke pathu pon along alisar po mana ping penanga chetong don local MSC mate Caribbean long Thomas Consola long ie Mathuram Lekhe Bukla Municipal Board Chairman Hemsing Teron Bukla Municipal Board Vice Chairman Anita Saikia Bukla Sport Association Kongchen Bang Bhuban Tok World Commissioner Bijoy Hanse Pranjal Sharma Gautam Banik Jonaki Lekhe pi Langfer Karbi Jutong Asong Amaipu Kahai Timung Lapen Bangso ke pathu pon along kelang cari pon mate referee Robiram Tok bi Lunse Tok bi Bikram Inki Lapen Labangso catching si women knockout football tournament ke pathu kibi pon along ongdum kelang amuluk apaya tum bangso ke pathu pon along kelang aral tum cetodon First women tournament, knockout tournament, labangso lake elitum Caribbean Anglong pen non hejong international master game along gold medalist kacipalong dun Rotna rong hangpi alang litum pensi labangso kepatu abang ke han yes lang han sarko di laten ke referee ke tigiding ato laten board captain manager dan kini labang somai long na si kongrom reporter ke tigiding ato ningarong piglo swarlo so ke pathu benanar giding lo pili tum ke thek longli kini litum Mithang adi mo lang lapusang kapatsu kethek long pog lang litum kopay lo rotna rohang pi lapen dimi hanse pi tum sukatil pi konsi ini laso soarlo so championship ata tournament kibi pon lapen ingaro pi galang mo ate nono bangke soarlo so tum ta penan ke paprang nulo kudang lo pulang te kapatsu nana bangke soarlo so tum sinan ke paprang ke Dili tumas CM Sir Dr. Tuliram Ronghang, Ahema Sor, Bukla Sports Association Patro Klamalong, Kecensi Women Knockout Tournament, ini labanso Patro ini Kecensi, ini pun itu lagi Satgong, lapen kedat Kong juga tuh FC, Uweching tuh FC bensi, atau di pon soal soto. Jadi isi lama ke misen lo, soal soto, penana di gitu lapuson, kepatu, ketek lo ngeli tuh dolo, sanono bangke, juherjong, All India Master Game lo, kecepat tidun, sampai Rotna Rohangpi halang itu kabori pen ini labang so kapatu dat ini tum set kono jadi ini tum tapi ko beta bori dun no apen ke lason ini tum soal so kapatu labang ke ini tum kacu kono lalu pulang ke tum soal so tum han kono kapatu asu se jihung kon ko ketek tu kon Athenon ke kapatu ciyak pikang lo laso ciyak to bayang si
Bila tum ahawar long stame pusan yang si pusam nabi tuang te papin tuang ko kerem ka lai de ko si tami practice de na ko practice lo prong te thek ko si long alang itu ngabori pon te to na na pi pon mo kita ya ni sa mission itu tek ko alang itu gepen na pen to mera kasalo athletic solo sotum patu jitu sila tapen tapu ini tum cepat itu dia pan cici ni apa ni juga tu alang itu man sik pitikang lo alang itu kenap dari itu ulang komaji mungkin lang sepen pak pikir pak jitu lo dah cepat itu dia tu lo dah kecil tiga lo cepat itu dia tu kalau ni orang ini lah maga solo sotum dah cepat sunat penan kecil dulu lo nanti dalam ini tenaga Volong komaji pini lada first women tournament ki bi nilitom tak HD talent creative production bensi ki bi pon lakin tum all Karbiang long pini lada patulong kamlong nang charab do nilitom la komala terang pi la pen baido Vibuti nilitom president dimi hansepi alang le sabtu ki songjai le ma pinya chita onong le dalobon sita me ni tum khela bang ki ni kachu bang e insam jen ben sini tum chumlo asipini winner bang ge la ke Rongbin FC West Karbiang long la pen pini dak patulong bang ge witching tour kongjuga thoi so bang ge nili tum ge mang ge la pulo jen nili busita me nili athletics ke national international a level an nili ta undolo la pena pun nili nyuri sangho la pu lang istami social worker la pen jitu president alang li dimi hansepi alang leta national international long fashion ben designer long ke alang lita winner lo la so nili tum jen okol dak Karbiang long lapen Assam lapen India ang bong chot kali nili tum international long ana chepate dun la dak hek dun long jen swarlo tum tak an active jen la an suse jen ili non dak Karbiang long busita mi la an suse jen swarlo tum ta nang lai dun si jen football busita mi la anu se nong me jen wan pinang ji Karbiang long aphan aso phansin nili tum chipaduk si pini la so pathua klam long pangcheng pon lo la si non swarlo tum busita mi la an suse chipaduk si dang cherap dun ang ji jen nong me wan pinang football busita mi non athletics punoi fashion busita mi nili tum nong me wan pi bom lo la si la an suse tan ni tum bor ipon ji la son thor si non football busita mi non swarlo tum non alom ki minang an aso martum sitamil la pu pathua nat pu important and edet la sinon important ang enon sila an so se dunang ji aso phansi ni letung la so pathu bang ke sibi kon ano bang ke ni letu molong ke 20 an ke par bom lo nang join dun 20 mane 19 la solan ke nang join dun confirm lo bon sitamil non bang bom lang lan so se do thuji la si an tan pen ke non ko ke khobor avelang tami li Karbiang long bang ke kadu kavi la Karbiang long asor an ke nang join dun lap lo la penon nilitum fast round pini pensi pangcheng la September pini pensi pangcheng lang la sinilitum fast round pini pangcheng det pen stamen non wangji atum aneng hang atum swarlo tum an pen la sumar chupathe so sarpimar tum stame dangnang pathu dun me ako nilitum age pusitame la so bang ke nitum bibe la se aneng hang ling aneng hang bang pusitame dangnang pathu dun me den dake li swarlo tum chipang tangnang ji ako swarlo tum ta hek pula so bang chipang tangnai la si kadu kavite nang jon dun tame non ta por do olang la se nilitum la an si nililam thington la laki jana ola bangge nilitum joint fee bangke surihni ra ke thom o pharo ke thom lasi nitum joint fee bangke endelo la pen non winner komasila so ke pathua klam long final ni ke hai la bangge suring coach 2000 and then first runner up bangke lage suri cap 10000 lan sinilitum pajir